Standby na. Live. Camera. Action. Hi guys! Welcome to Kasanta TV. Karong adlaw nagkuha namin challenge nga gitawag og Chubby Bunny. Ya og kanang kinsay mapildi na silot yaw makadaog na premyo. Ya kabawa mas mechanics ani. Let's go. Round 2. Start. Chubby Bunny. Ayaw lagi usap. Yari. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oh, iya, ini betul gitu. Chubby Bunny. Sige. Ikaw man tupir. Sige. Ikaw man tupir. Tagduha na. Tagduha ka para madali. Ogwan. Ipakita ka duha. Chubby Bunny. Gagmay kayo dala. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Third round. Tagtulo. Third round. Umpan tayo. Tulo. Ipas. Chubby Bunny. Ikaw, sibugin dito. Hindi ka makita ko. Upat. Kinsay. Pildi na. Amo daw gani ang premyo katong marshmallow nga naa ni Ricon. Ano ito? Sige. Tulog na. Sige. Diba?
Do. Oh, bangun. So guys, mga ito na umana mong challenge niya. Ang na-winner kay si Chris. Una kay si Harsyam. Then ako. Then si Jod. Then si Kenneth. Then Marque. Comment lang mo guys o kung sa'yo kanang sunod nyo nga i-challenge na mo button. Then ay kalimtihan, subscribe, like, and comment. Bye-bye!